Lebitso la ka ke Manyekole Malsedi, ke tloa tulong o thweng ke Hankau. Programming ya ha Louis Acre ke fihlile ka di 2 tsa August last year. Ke na le selemo ke le programming ya Acre le 2 months. Before ke fihla mo tulong ya ha Louis Acre ne ke le motho e bang ke dutse fela, but sometimes ne ke na le if ever ke batla di piece job ke tsamaye ko sebeletsa batho or else ke zame bophelo ka tsela e bang maybe ke a bo di kitchening or ke etsa jwang. Okay, dintho tse ke ithutileng tsona di ngata haholo mona na ha Louis Acre, and I really appreciate Louis Acre because in rutile dintho tse ding tse ngata hantle ne ke sa tsebe di skills di ngata but hantle ne ke sa tsebe hore if ever o tlameha ho lema bo jarete hao o tlameha hona le ntho tsweng ke bo pH e leng botelele ba jarete eo e bang wa ilema. Ne ke sa tsebe gona le ntho tse jwalo ka tseo ha Louis Acre agriculture, so ke ithutile ntho tse ngata ka tsa temo, ka ithuta hore na dintho tse ding tso di lemang di tlameha hore di be le nako ya bohlabula le nako ya mariya. Tse ding tsa dintho ke ithutile hore di na le nako ya hore na di kotulwa ka mora nako e kae. Tulong e ke dulang ho yona yentse karolo haholo, more especially yentse karolo haholo bophelong baka, because some people ne ba sa tsebe hore tse ding tsa dintho nka kgona ho di achieve. First of all, ne ke se motho a ikemiseditseng ka tsa temo, but no, since ke kopana le Louis Acre ke a kgona hore after hore ke chaise mosebetsing wa Louis Acre ke tsamaye ke leme ki rekise. After that se bantse ba ke le mme or ke le motho a kgona hore jwale ha ga kgona hore go reka tulong maybe spinach ga kgona hore go se reka tulong e itseng because of me. Bophelong bona ke ithutile hore je ka ha se ke tsebile haholo ka agriculture, nka nna ka etswelelisa le baneng ba bang le mothong e mong a sa tsebeng lotho ka ntho e kopantseng le agriculture hore ntho tsa temo di molemo ebile di bohlokwa bophelong as ke di bone ho nna hore di ile tsa ba bohlokwa. Yo, di challenge di bile ngata haholo, more especially ha ne ke qala leadership, because I was lost. Ne ke sa tsebe lutho, I don't wanna lie, ne ke sa tsebe lutho ka nto kopantseng le tsa temo, ke sa tsebe mare Louis Acre o ile a nthusa ka tseba dintho tse ngata tsa agriculture, and in a challenge because ho ithuta nto o so le moholo ke mathata a haholo. Ne ke sa tsebe le hore na ntho kopantseng le tsa temo le tsa eng ke eng, ntho itseng ena le nako ya teng, but then after ke ile ka tseba hore ntho itseng ena le nako. E ne le challenge haholo bophelong baka.